Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Tabara uciye muri M23 tugusangayo aribora cy'umushikana n'indege kame ushaka ko atanumugirwa nabi, ushaka ko leta yumva umubyeyi ahumuriza abo yaba abari mu Cibitoke n'ahandi hose haherereye ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikiye kandi bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, by'umwihariko babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo ibyacu ni amakuru, murabizi neza yuko ibyo tuba tugomba kugenda tubagezaho ari amakuru, by'umwihariko dukubitira mu gihugu cy'u Burundi tureba ngo bihagaze bite. Ubu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Ku munsi w'ejo nibwo Reverien Ndikuriyo yatangije amasengesho y'iminsi 3 yo gusengera abanyagihugu ndetse mu by'ukuri n'ishyaka riri ku butegetsi ari ryo rya CNDD-FDD, ariko benshi mu ncabwenge za politike babona yuko ari amyopi sociale y'iri shyaka riri ku butegetsi ari ryo rya CNDD-FDD. Mu by'ukuri iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri ngabariyoboye bakabaye barabaye abapastiri, kuko nibyo badizavinga cyangwa se nibyo bashoboye cyane. Yaba abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, yaba abagabo barimo General Evaristo Ndayishimiye, ndetse yaba n'abagabo bigaragara yuko uyu mugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri umugabo w'incabwenge benshi babonagamo ikizere, ariko nyamuneka ukabona yuko ibintu bitari buze kugenda byoroha. Turaza kugenda tureba kuri comment zitandukanye, by'umwihariko abanyepolitike bagiye bagaruka kuri iri koraniro kaminuza riteguwe ku munsi wo ku itariki ya 25, by'umwihariko ubwo iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi rizaba ririmo riratora abayobozi bashya, kandi mu by'ukuri muri iri koraniro kaminuza akaba ariho hazatangarizwa ugomba kuyobora uyu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bikavuga yuko mu matora y'ibihumbi 2027 bagomba kuba babonye nanone ugomba guhagararira iki gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avuga yuko ibi byose byaba birimo biragenda bikorwa ari mu buryo bwo kugira ngo Perezida Evaristo Ndayishimiye agaragaze yuko nta kibazo gisanzwe afitanye n'aba bagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo mu by'ukuri n'umugabo bita Ndakugarika. Mu by'ukuri abangaba rero akaba ari bo bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko isaha n'isaha batakumva doctrine z'uyu mugabo. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Faustin Ndikumana, umwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, ndetse no bita Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri iyo wumvise ibiganiro byabo wumva yuko abakeneye impinduka zikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ndetse aba bagabo babayeho mu buzima bw'ubwoba kubwo kuba bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya za CNDD-FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo, aho bivuga yuko igihugu mu by'ukuri gishobora kuba kitabifuriza ineza. Nanone kandi turi buza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, dukubitire ku mugabo bita Prime Niyongabo n'abahungu biwe bakomeje kugenda biyongera mu buryo budasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turebe ngo ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, byaba bihagaze bite. Tuza kugenda tureba kuri Pastor Denis Bucumuntu Nkurunziza. Uyu nguyu ni umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bigaragara yuko haba harimo haragenda hagaragara ikintu cy'uburyarya bukomeye cyane burimo buragenda bugaragara hagati mu badede. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ku munsi w'ejo nibwo ikoraniro kaminuza, ikoraniro cyangwa se ikoraniro rijejwe mu by'ukuri amasengesho, cyangwa se biragaragara yuko abayobozi bakuru muri CNDD-FDD bateguye umunsi w'amasengesho, iminsi 3 igomba kuba yaba iy'amasengesho by'umwihariko ku banyagihugu ndetse n'iri shyaka riri ku butegetsi. Ni byinshi byaje kugenda bitangazwa.
yaba Reverien Ndikuriyo yaje kugenda ahabwa umwanya, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe afite ibyo yaje kugenda atangaza, nyuma yuko kandi hari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse binagaragara yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari kumuhigisha uruhindu. Ariko nanone bikavugwa yuko iki giterane cyangwa se iri huriro ryo gusengera uyu mugambwe uri ku butegetsi, mu by'ukuri bakavuga yuko byaba byaragiye biterwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka yuko mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuza kumuhinduka, akavuga ati reka duhure tumenye ngo aba bagabo baba batekereza ibiki, ese mu gihe twaba tukiri kumwe mu masengesho nk'aya ngaya bangirira umugambi mubi. Ariko benshi bakavuga yuko n'ubundi bitazakuraho gahunda nyamukuru aba bagabo bamaze kugenda bagaragaza, ndetse binavugwa yuko iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ririmo rirahabwa igihe gitoya, rishobora kuza gucikamo kabiri, cyane cyane yuko aba bagabo bariyoboye rwose bigaragara yuko bari mu bintu by'uburyarya. Reverien Ndikuriyo mu minsi yashize niwe wigaragarije ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uburyo buyobowe mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu. Ndetse iyo dukomeje kugenda tureba ibyo ibwirizwa shingiro ritegeka ry'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko bigaragara ati nta ukwiye kuba yakaba ari mu gihugu adafite aho aryama, adafite education, adafite sante, adafite ibyo byose nyine byangombwa mu buzima bwa muntu. Ariko nyamuneka ntabwo bibuza kugenda bigaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi harimo n'abaturage batakibasha kuba bakigondera ibyo barya. Turaza kugenda tureba ibyari byo, dukubitire nanone hariya Igitega tubabwira amakuru azindutse, ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri iri shyaka CNDD-FDD. Nibyo rero bidatinze reka turebe ngo ku munsi w'ejo hateguwe mu by'ukuri ikoraniro mu by'ukuri byo gusengera cyangwa se amasengesho yo gusengera umugambwe CNDD-FDD. Bikavuga yuko aya masengesho yateguwe na nyenicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nari mbivuze nashyizeho cyiza umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Aya masengesho rero yayateguye, benshi baravuga bati afite ubwoba bukomeye cyane bw'uko aba bagabo bo muri CNDD-FDD bashobora kuzamuhinduka, ariko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo abatestinge arebe n'imitekerereze yabo ku makuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri aba bagabo baba batari kuvuga rumwe. Ariko n'ubundi bikagaragaza yuko muri iyi nama iteganyijwe cyangwa se ikoraniro kaminuza rizaba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, n'ubundi ahangaha bizarangira hamenyekanye ngo ninde ugiye kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD, cyangwa se ninde ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aya matora rero ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri bizagerayo harimo haravugwa menshi, kuko izi saha amakuru dukomeza kugenda twakira nuko muri CNDD-FDD mu by'ukuri bisa naho byamaze kugenda bihinduka. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi aherutse kujya muri presidence, ndetse atonganya bamwe mu bakozi ababwira ati njye ntago njya nkorana n'abakeza bami babiri. Ibyo yabivuze kubera yuko hari amakuru akomeye agenda yakira avuga yuko mu biro byiwe haba harimo ingero ebyiri z'abantu, harimo abashyigikiye umugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe ayobora iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse harimo n'abagaragariza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri ngo baba bari kumwe nawe. Ariko nyamuneka ibingibi uyu mukuru w'igihugu akaba akomeje kugenda abikora kugira ngo making sure yuko mu by'ukuri aba bagabo baba bakiri kumwe. Ariko n'ubundi biravugwa yuko umugambi wamaze kugenda upangwa. Reverien Ndikuriyo agomba gukora ishyaka, kandi yamaze kugenda yigarurira imitima y'urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'izindi ncabwenge zigaragaza yuko mu by'ukuri zikeneye impinduka. Ariko ikintu gitangaje nuko abaturage b'abarundi benshi mu by'ukuri batumva uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko mu by'ukuri ngo nawe asanzwe ari umudede. Bavuga bati dukeneye irindi shyaka rya politike rishobora kuba ryaza rikagira ibyo rikora, rigakora amavugurura, rigakora impinduka, ubuzima bw'abaturage bukongera bukagaruka, ndetse n'igihugu kikabona iterambere.
atari ibyo kuvuga ngo barahora mu birori bidafite gahunda, barashima Imana n'ibyo, ariko Imana bashima mu by'ukuri badakora ibyo, nanone bikaba ikindi kibazo gikomeye cyane. Benshi bakavuga bati iri shyaka ryakaba ari ishyaka ry'abapasitori, kuko mu by'ukuri bose bagaragara nk'abihaye Imana kuruta uko bayobora igihugu. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda bituma benshi bavuga bati nyamuneka abavandimwe b'abashinganahe bafite akaga gakomeye cyane, abavandimwe b'abashinganahe bazatabarwa nande, ko ishyaka riri ku butegetsi ari ishyaka ry'abapasiteri ndetse n'abihaye Imana. Ese abaturage b'abarundi bizagenda bite? Ndetse nanone amakuru yandi tuba tugomba kugenda tugarukaho ni mu gisirikare cy'u Burundi. Twamaze kugenda adutohoza amakuru akomeza kugenda avugwa. Ni ku munsi w'ejo bita Prime Niyongabo mu by'ukuri afite ibyo yaje kugenda atangaza, ndetse mu itangazo rikomeye cyane uyu mugabo yagiye asohora yagaragaje yuko mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyaba gikeneye amavugurura, ndetse asaba umukuru w'igihugu yuko agomba gukora ibishoboka byose agafasha ingabo n'ubuzima zibayemo, by'umwihariko ingabo zagiye gutabara aho rukomeye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ababwira bimwe mu bibazo bagiye bafite. Hari amakuru rero avuga yuko rekiritoma zirimo ziragenda ziba hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abashaka kwitabira kujya mu gisirikare by'umwihariko bagomba kuba aba-ofisiye. Biravugwa yuko ubu ku masite atandukanye mu gihugu cy'u Burundi rwose urubyiruko rurimo rurajya kwiyandikisha kugira ngo bajoyininge igisirikare, ariko amakuru twakira nuko n'ubundi batari kubona abasirikare kubera amahitamo y'abadede. Hari amakuru avuga yuko rero abasirikare bo Burundi barwanye muri Somalia muri misiyo y'umuryango w'abibumbye batigeze bahabwa imishahara yabo. Sibyo kandi hari andi makuru avuga yuko n'abasirikare bajya muri Kongo by'umwihariko abafite imiryango yabo ikomeza kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri ibiziga byabo cyangwa se abasirikare bagerageje kugwa ku butaka bwa Kongo badacyurwa ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Ibyo rero akaba ari bimwe mu bigaragaza yuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede mu by'ukuri bukomeje kugenda busa naho bubarambira. Nanone kandi abasirikare bakomeje kugenda batorokera hirya no hino ku isi, ngira ngo duheretse kubabwira uburyo bakomeje guhungira mu bihugu birimo Katari ndetse na za Dubai. Aho hose niko abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bahunga. Ikindi kandi bikavugwa yuko hari abakomeje kumenengana mu mashyamba y'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka ab'incabwenge basanzwe bafite imiryango ikomeye cyane barimo barajya mu bihugu nka za Canada. Gusa impungenge zisigaye ni ukumenya ngo imiryango yabo basize ibaye hite, ese yaba irimo irabona ibyibanze. Turaza kugaruka nanone kandi tubabwire yuko amakuru avuga yuko mu by'ukuri muri iyi minsi ari umwe mu baperezida bashobora kuza kwitwara neza, mu gihe bitabaye bashobora kuza kugirwaho ingaruka n'ibibazo biri ku butaka bwiwe. Ikibazo cya mbere murabizi neza yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zifata uriya mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko M23 ishaka gukomeza ibitero byayo ikabikomereza i Bujumbura ndetse n'Igitega, ikajya gufatanya na Red Tabara gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye afite intambara iri externe agomba kurwana, cyangwa se intambara ishobora kuza kumugabwaho iturutse hanze y'igihugu, akagira nanone indi ntambara ikomeye cyane ari nayo irenze y'abanyagihugu bishwe n'inzara bashonje, ibitoro byabaye ibibazo by'imibereho ni ibibazo. Indi ntambara ya gatatu agomba kurwana kandi ari attentive yitonze, ni intambara yabo bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ngubwo ni abayobozi bo muri CNDD FDD batamva mu by'ukuri doctrine ze n'imyanzuro ndetse n'ibyemezo agenda afata. Intambara ya kane ari nayo ntambara ikomeye nshaka yuko tuganiraho, ni intambara y'abasirikare. Murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi iyo ashaka kujya hanze y'igihugu afata abari abayobozi bakuru mu bya gisirikare akabahinduranya, kubera yuko abyemererwa n'itegeko nshinga, akabahindurira inshingano, agashyiraho abagaragara yuko bakiri mu nzego zo hasi. Ibyo ngibyo abikora mu buryo bwo kugira ngo abo bayobozi bakuru b'ingabo batamutera kudeta cyangwa se batamukura ku butegetsi. N'ubu rero amakuru aravuga yuko bamwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo barimo Prime Niyongabo, barimo Minisitiri w'Ingabo, barimo n'abandi bayobozi bagiye bayoboye amabatayo, ubwo turebe abakoloneli batandukanye, bamaze kugenda banoza umugambi ukomeye yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ashobora kuza gukurwa ku butegetsi
habayeho kudeta, kubera yuko perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ntago wapfa kumukuraho uko wiboneye mu gihe utaba wateguye kudeta. Aha rero amakuru yandi agaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwamaze kugenda butegura ibintu bibi bikomeye cyane mu gihe inyeshyamba za M23 zakora ikosa ryo gukandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya leta y'u Burundi kikabimenya, perezida Evariste Ndayishimiye akabimenya. Ibi ngibi ngo ryaba ari ryo tangiriro rikomeye cyane ryo kuba haba ubwicanyi bukomeye cyane kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gifite propaganda zitandukanye, kivuga ngo M23, kivuga ngo u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ngo bifite umugambi wo gukora mu by'ukuri ngo ubwami bwa Himatutsi Empire. Ibyo ngibyo rero ibihugu byinshi bitandukanye byamaze kugenda bitanga gasopo ikomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi, bababwira ati nyamuneka ntago ayo matiku n'amacakubiri mukwiye kuba mwagenda mubivuga. Ibi ngibi mu by'ukuri bivugwa n'abatagira ubwenge cyangwa se n'abadategurira ahazaza heza abanyagihugu babo. Ubu rero igihugu cy'u Burundi bigaragaza yuko nyamuneka akirimo kiragenda gitegura ibintu bikomeye cyane, ndetse zimwe muri opposition z'iki gihugu cy'u Burundi harimo ishyaka rya Iprona bo bamaze kugenda bagaragaza yuko perezida Evariste Ndayishimiye batazigera abemera yuko mu by'ukuri yarangiza manda ye kugeza mu mwaka 2027 ubwo amatora ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Baravuga bati ntago twategereza perezida Evariste Ndayishimiye yuko agera icyo gihe cyose, kuko igihugu cyaba gisa naho kigeze habi kubera yuko amahitamo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agenda akora. Nyamuneka agaragaza yuko atari ibintu byo kwihanganira, mu gihe rero haba habayeho gukomeza kwihanganira uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ibi rero biratuma n'ubundi deployment z'ingabo z'u Burundi zigikomeje mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, begereza abasirikare benshi imipaka. Ubwo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda niko abasirikare bahegera, ku ruhande rw'igihugu cya Kongo biravuga yuko rwose abasirikare b'abarundi bararebana vis-a-vis n'abasirikare ba M23, bavuga bati isaha n'isaha bigitangira turahita dukocorana, turahita turasana mu buryo budasanzwe. Aha rero bikagaragaza yuko nyamuneka intambara y'u Burundi na M23 sinzi ngo umusifuzi uzayisifura ninde, ntago nzi ngo ninde uzahagarara hagati y'aba bagabo, kubera yuko ahantu bazarwanira ibintu bizakomera. Ahantu u Burundi buzarwanira n'izi nyeshyamba ibintu ntago bizigira byoroha habe na gatoya. Impamvu ni yihe? Murabizi neza yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zitara umujinya ukomeye cyane nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyagiye gisa naho kibahemukira cyangwa se bagirana amasezerano, u Burundi bukagenda ayo masezerano buyarengaho. Ibi rero byahise bituma inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zigira uburakari bukomeye cyane. Ni nabyo byabateye gufata umujyi wa Uvira, bafata n'ibindi bice bitandukanye byari bifitwe n'ingabo z'u Burundi. Ubu izi saha rero hari menace ikomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka abaduteze amatwi mukomeze mwumve ikiganiro kandi mudukorere subscribe, mudukorere like, share mu by'ukuri ibiganiro byacu, dukomeze tugende tubana namwe. Ibi rero ni ibibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko nihatagira igikorwa rwose nyamuneka aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba hashobora kuza kwaduka intambara ikomeye cyane. U Burundi bwahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. U Burundi bwahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. Ubwo iyo gasopo rero iravuga iti ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye yitwa Zefani mu by'ukuri yamaze kugenda atangariza akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi yuko nk'igihugu cy'u Burundi kigiye gufata ingamba zose zishoboka kigahangana n'ibitero by'ingabo z'u Rwanda, ngo u Rwanda rugaba ku Burundi baciye mu gihugu cya Kongo. Ibyo ngibyo ni byamaze kugenda bitangazwa n'abayobozi bakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi. U Rwanda rero bigaragara yuko u Rwanda rwararuciye rurarumira kuri iki kibazo, nubwo bwose mu bihe bitandukanye Perezida Paul Kagame we yakomeje kugenda agaragaza yuko ibyo u Burundi buvuga nta kuri kubirimo, ahubwo u Burundi bugenda bukora amakosa akomeye cyane ashobora no kuzababambisha cyangwa se ashobora kuzatuma n'ubundi u Rwanda rusakirana n'iki gihugu cy'u Burundi. Amwe mu makosa rero igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora muri iyi minsi,
harimo gucumbikira FDLR abasize bakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'1994. iyi FDLR rero biravugwa yuko, nyamuneka mwumva aka kantu, iyi FDLR birimo biravugwa yuko abasirikare benshi bari basanzwe bayigize bavuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cya Congo, pardon, bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi buni bwo bucumbikiye FDLR, bivuze ngo ibice byose FDLR zabagamo muri Nord Kivu byose uko byakabaye byafashwe n'inyeshyamba za M23. ubu FDLR rwose ku butaka bwa Congo bamaze kuyikoropa barayikuburivaho. Bivuga yuko rero abasirikare benshi ba FDLR bahungiye i Burundi, Uburundi ari bwo bubacumbikiye, by'umwihariko ubutegetsi bw'abadede. Ubu butegetsi bw'abadede rero nibwo bucumbikiye iyi FDLR. Aha rero harahita haba akaga gakomeye cyane. Ntago u Rwanda ruzigera rurebera ibikorwa bya FDLR. Murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye igihugu cy'u Burundi cyashatse gufasha abahakana abashaka kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubivuga ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'abakongomani ababwira ati nyamuneka icyo dushaka ni ugufasha urubyiruko rw'abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwa RPF Inkotanyi. Ibyo ngibyo ni byagiye bitangazwa na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, bikubitiraho yuko mu bihe bitandukanye hari ibitero byagiye bigabwa ku gihugu cy'u Rwanda bikozwe na FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko ibi byose byakorwaga biciye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko Uburundi bugatanga inzira. Aha rero u Rwanda rwo rwatanze gasopo ndetse ruranidekarara rubwira abarundi yuko nyamuneka uko byagenda kose Uburundi nibushaka gushoza intambara ku Rwanda, Uburundi bushobora kuzishyura ikiguzi cy'intambara kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Ubwo namwe murabyumva neza, ubwo hakubitiye kuba ingabo z'u Burundi zikomeje kwegerezwa imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, hagakubitiraho yuko ingabo z'u Burundi bivugwa yuko zamaze kwegereza amato mu kiyaga Tanganyika. Ibindi kandi bikavugwa yuko ingabo z'u Burundi zegereye ibi mipaka M23 ikontorora zamaze kuba standby. Ibi ni bigaragaza yuko u Burundi nyamuneka bwahagurutse, bwasaze, bwasizoye, bushaka kugarika umwana w'umuntu. Nyamuneka u Burundi murakora akantu. Ingabo z'u Burundi ziriteguye, igisirikare cy'u Burundi kiriteguye, ariko nyamuneka abadedebo cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD FDD bo ibyabo birimo biragenda bijya habi, ibyabo birimo biragenda bihinduka. Ibya CNDD FDD nihatagira ugerageza ngo akumire, dushobora kuza kubona Uburundi bukora akantu, by'umwihariko hano kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo mureka tuza kugaruka mu yandi makuru avuga yuko